Kei te tautoko te minita I ngā take ture a Simon Power, I te karanga a te uepu ture o te motu, kia taki haere atu te hunga e kiriwara ana ki te tarutaru ki ngā ratonga kua whakatūria hei whakaora I a rātou. He karere pai ki ngā taringa o ngā kai whakahaere ratonga hauara aiwi. I think it's a wonderful idea. And it's very long overdue. The drug problem in New Zealand is fundamentally a health issue, and so these approaches actually get people who need help into the right kind of support. He whakapai te ana tata ki te 50 ōrau, ngā tāngata hurinoa I whakaai kei te momi taru rātau, te 15 ōrau I te tau kua hipāke nei, ko te raru o te ture o nae nei kei te whakapau kaha ke ngā hāpori, ki te ārai atu I te taru, kei kuhu mai ki roti o rātau rohe. We need abstinence-based programs and full recovery programs rather than the harm minimisation programs that are so common. New Zealand's number one drug problem is alcohol. Methamphetamine is a huge issue and so is cannabis. Tētahi tino raru, kei roto o te kaupapa nei hei tā te tuapapa taru me te waipiro. Ka hore anō kia whakahautia te ture, mai anō I te wā I whakamana tiai I te tau kotahi mano iwarau, whitu te kaumārima. I think they need to allow iwi to develop and run our programs that are wānau focused and that are appropriate for us. Joe Glenn, Te Karere.